Thank you.
Je suis sur place avec vous. Tata Beni, il y aura quoi? Tata Beni. Les gens, même bien, parce que connu, vous avez pas quoi couper. Va voir.
Nzambe kumna pasti tuko daka. Nzambe wabonga. Ben ba nan machakun. Tata lumwa mume sonzili muna mpevu na dikutu. Beli tata lele na tata tumwa neto na la fin kamunyo ya beni kele. Nzambe wabonga. Yini sauti mnatike ya betalie. Beli tata na la fin ya ngamya mpevu. Muzana beli kekuno. Wana mulongo yani kituka muzimisi. Donc attention pour la moisi. Yanda ngebuila ka micro kusakana. Zambabonga. Beto kesalila ntangu samuchi. Ntangu mekuma lukufi na beto bisalo kele mingi. Mwana bamvita. Usala masadaka omwe tatu kwako. Zambabonga. En plus kutia. Yatete matondo na tata Nzambia mpungu na ina ngame pesa beto kilumbu ya bobo mutindo mkailu betumetela ma imeni betumeimbila ilokolo ya imampungu majinga mulolo ina ngekulu munaka na tata fumo mpungu konko ilukado zola mampungu pesa tata tuma mavungu ngolo samna kusamuna yao afin que baina bambuta matokozi ndumba bawa yao basadila yao samuti betumekukuma na ntanga kinati maza qui est l'air du verso. Nzambe wabonga. Yen kasugulu. Nani lenda rappeler mon thème ya dimanche mekuluta. Muke zola peut-être que fait na kati ya VIP. Oh, tala Jérôme mboka muni menya filisa. Beto kele kingu. Tula diboko na nguna tata zonze mukumbianza mbya mputukano mtema betu vandaka mutindu yayi. Kimbuza kele kolo. Kabwako? Voilà, betu kwen. Muna uwa mento. Fo, yakaka. Yakaka. Gebe sonsi ki? Change ton identité. Yakaka. Fo, yakaka. Zonzele mukumbanja mempongo tokano. Temi ya beto vandaka. Change ton identité. Yakaka. Ils ont peur. Nzambe abonga. Ah, banguza. Beno mekuma na boma parce que iki mume manga il y a une maison mais c'est ça mon akuzaba si réellement mambo ina beto kalongaka yake kutaka beno nzamba bonga beto soba bikadulu ya beto nzambi wa bonga alors thème ya beto ya bobia ekele pourquoi tu es pressé si tu n'as pas la mission nzamba bonga. Pourquoi tu es pressé si vous n'avez pas la mission? Nzabawonga. Nani ke bambula na Kikongo? Bilanki wena hela kujenavo kawena kuye mbebeko evo kaweneke mukanda nzila kwe Nzabawonga. Ya Kikongo pio. Nzabawonga. Mungu losa. Nani lenda. Pourquoi tu es pressé si tu n'as pas la mission? Na Kikongo ya Mungu losa, Mungu tuba. Ikele? sauna yiki ngeke na hela preseli hela étant donné que ngeke vena mission donc ngeke vena mukanda nzile na mangala ikele mbutake zonza mangala donzele munkumbo nzambe pona nini ozoko welisa soki ozali na mission te nzambe bonga na kilari Zonzele mukumwa nzambe mpongo tokano. Munchi tajingila wenda kumatu bungu chinge wenana mukanda njilako. Geta kidondo Mama mudondo hebede.
Nzonzele mukumba nzambe mpungutukano kalunga wavanga suneta. Bilanki wena presse wena bilanki wena nswalu wena yemukanda ko. Eta badondo bene ke kuna voilà mon fili nakifili mon fili bakele ah Alléluia. Amen. Yani ke muchas influences donc ni makina zababonga ndokwa Zambi watuba na tiningi tepu shaka shibunu kufuwa geta jembi wakumpundile ndinwe vumbikilizesa bwinji tepu bunisi mfuana na veka zambi kuzakwe Portugais. Parce que y a ton à quel là. Ton à quel Nanganda. Nzamba bonga. Nzamba bonga. J'espère que y a ton à quel wa fait y a bête que na zanga Nanganda. Donc wen bi kan ko bête que na kolandi la leo. Nzamba bonga. Alors, qu'est-ce que na mayangi na bambuta bayaya mesamuna ina kele bonso temi ai samuna iki ngeke gutek ming madia na zulu ya nzungu ya tia sina bunu madia kuya mbaulo laka tabilili nzambi wa bonga. Mais c'est comme ça madia ina kele na nzungu kana na bunu ngatula ya una toto ngeke deja pressé na kona guteke kama vile na nyengisa za bikoba yakele mutindu kingunza talaka wenana mission ko ne cherche pas à porter les galons vides sinon tu vas te retrouver dans un chemin qui s'appelle si je savais. Zambi wa bonga alors beto la décortiquer ya ofieti na kupambukila bambuta toka bayaya beno mutu mekutambula yina bonso kele bonso kingunza parce que kingunza ya kele na misiku na micheno beto ke kota na micheno na kati ya kingunza ni yinki nzamba bonga moi passage kwa ni beto ketanga Kuyaya sandi bantu mudibunduko. Là tu es pressé, il y a un gars pressé, ba bokilange na mission, tu veux ya saner les gens mukati dia dibundu. Nzambo bonga. Kuyaya sandi bantu mudibunduko. Kupwi sandi bantuko. Kutenga masandi bantuko. Ku lebandi bantu ko. Kuyaya sandi bantu mudibundu ko. Kubui sandi bantu ko. Kutenga me sandi bantu ko. Kulebandi bantu ko. En français, ne sois pas comptable d'une induction en erreur des aspirants. Ne sois pas une occasion de chute des aspirants. Ne dévoie pas les aspirants. Ne flatte pas des aspirants pour quelque avantage que ce soit. Je répète encore. Ne sois pas comptable d'une induction en erreur des aspirants. Ne sois pas une occasion de chute des aspirants. Ne dévoie pas les aspirants. Ne flatte pas les aspirants pour quelque avantage que ce soit. Nzambi wa banga! Nzambi wa banga! Tumaze kongo meni baluka kwawe, babingi kwa bameni sumba bidimbwe.
na bana di bundu. Il y a des bana di bundu qui sont éveillés, il y a des bana di bundu qui ne sont pas éveillés. Même si on met tellement bien que nous avons nzila imbian que sont il nous connaît il faut me changer nzila. Ma zone bet me voir na maningo bet metal ba ngombe, me bet metal même que na kati. Kabwako c'est que même y a na quartier même kuna vraiment ya wanisi ba venir kola yan koleke vraiment bangombe. Nzambo bonga. Yake aussi na kati ya Kingunza. Si tu n'es pas appelé Vwanda dinga mavingila ton yange lunga. Zabwa bonga. Ne profite pas parce qu'un tel toula comme un pasteur, parce qu'un tel me bien comme un mfungi, parce qu'un tel me bien comme un mulagi, kenga kuisa sala mva, mwanzi. Kuya isa andi bauntu mudi bundu ko. Alors, betonange mutume tambula, oh, inakena kuwa malongi yai. Nous sommes avertis. Nous sommes avertis. Donc, moute inelena katuka wapiki sika. Yalenda poussisa betove parce que nous sommes avertis. Alors, beto si beto futuka la manima, beto meta la Kingunza niki, beto mezaba. Tate mfumu punantia ugani mekulumu ye nantia kwa majinga mulolo mekulumu kana kati na yani. Nchindampa no mepese yani bambelelo misiku na micheno kabwako. Est-ce que vous yai si tata fumu poke dia kapena beto? Est-ce que beto lena soba micheno ina? Est-ce que beto lena soba micheno ina? Non bambuta kena kuwa pe. Est-ce que beto lena soba micheno ina? Est-ce que beto lena soba balwa ina sipeni kena kusaba pe micheno niki? Est-ce que beto lena soba balwa se principe ina? On ne peut pas changer ça parce que Mampungume coupe sayandi, il n'a quel bon son, poisson, n'a pas samuna beto, il n'a quel majinga mololo. Alors si tu veux changer tes principes, l'homme aussi la tatanzam, il y a le kulumuna aussi mukanda njela la katinanga, afin que ngo singe changer ou nge longa, ba ina ngeke na ya on sato. Qui salut na pangi me pika, ku baby sa ya ove. Parce que singe baby sa ya ou tu es mort vivant. Malgré que na kutambula me wafu kwa kuwe singe pula kwa ne mbati mange kwa nkupo kwa nga kote nzambo bonga. Alors voilà pourquoi Beno Bishikongo vous êtes des initiés à Kukuba pale na funa Beno ve parce que Beno me futukanga na marambo njila. Si vous trouvez la belle histoire de Moïse, parce que est-ce que tu étais là? Si vous trouvez l'histoire d'Abraham, Mabi Abraham na tebu bien muke zabave si an voanda kabenza babonga. Mais si on te parle de l'histoire de Kimbangu, mangeke zaba que dikane yani kele kisika yai et jusqu'aujourd'hui bakele zababonga. Et si tu parles de Mwanda Semi, ngeke zaba chidikane yani kele kwa kunzababonga. Si tu parles de Tata Ngoko, ngeke zaba chidikane yani ni kwaku. Parce qu'il y a quelle culture ya beto. Beto me kuizo embrasser culture ya ngana na bozoba, mais beto ke na talama kulu tema na kufutuka na marambo njila. Nzababonga. Alors na kati ya mambo yai mingi mekuma presse na kuluta bamimfungi wa yangudi bantumwa samu na kuiza bebisa kisalu parce que si tu n'as pas la mission ngeke créer kaba division na milieu yange ngeke sosa kulakisa tinge zaba menge zaba ve muchino na lomputu bake tubaka au royaume des aveugles bornes son roi. Avec un savoir médiocre, on brille au milieu des sots et des ignorants. Zambwa bonga. Alors, Antoine ya ici baki abambani afiati ngaina ngenge kuiza ngenge funa bao. Parce que ngenge luata cravate. Mais moi na ya zaba avec luata cravate. Mais jour ya ngenge zaba façon ngenge kanga cravate moi ni wila dia kanga asuki. Parce que man ngenge so ngenge omene ya ngenge vani simana kukanga. Mais l'air tela me kuiza kola meza ba chine baki kanga kani muchindu ya nzambwa bonga. Nzambi wa bonga. Nzambi wa bonga. Nzambi wa bonga.
na bozonza iki mamuke demondenge ina ngebe mwangisa dibundu yangana ina ngebe bebisa misiku yangana ina ngebe kimisa babrebi yangana ina ngebe sala mvoise bashiga bulolo na mtola mamuke demondenge na matola mamuke demondenge yau fonge vuana na bazargument na ku vutu la tona kopesa vutu. Donc attention pila mosi keba kima tatanzable lange filisaka yao lange filisaka moto na mission beno salaka excessivement attention ngaina siya kape mission ange ne combat pas moutina ku combattre à niveau parce que c'est pas au hasard tatanzambi pesaka yandi ikanda yandi metumba yandi kuiza kwaka diaka ba metumba mais attention pila mosi keba ben que penser que balongo ke fuaka ba beto ke fuaka parce que tu me koende beto ke fuaka venza babonga mais tout ce qui se passe ba fuiri saluke zaba ke ba ke waka mambo nyonso nzaba bonga ne crois pas que singeka quelque part ngeke na kunwa malafu ange singeka quelque part ngeke na kusala de es kukang de fung singeka quelque part en train de faire le coupling mais zaba que tata nzambi ampunguke na kutala nge meso manzambi metita langa meso manzambi metita langa oh talanga meso manzambi metita langa talanga meso manzambi metita. Ne sois pas pressé si tu n'as pas une mission. Zababonga sina bunu toyange ya lunga vingila kwani kukwenda lebike bapangi mitabu ve kukwenda kwa mposade bapangi ve kukwenda kufilisa bapangi ba mauvais sort ve parce que muti ngeke na kulosa ba mauvais sort na tata nzambi deja solaka na mazulu Zababonga tata nzambi solaka na mazulu et na kati ya la sorcellerie nantangu ndoki kati yaka mutu singe voandaka témoin tata nzambi ke pesa ngo aussi forte singe voani participer aussi nantangu ba voani sala mfundu ya kufwambuta mavungu ngo aussi tu seras puni nzamba bonga parce que engunza ke lokaka pangi ngunza ve engunza ke poisonner ke pangi ve mukingunza kaba fuami nako chingedia mwana dibunda prenge kuma mvuama o chingedia unge ngesala tata mafungo poison pour kenge baka place yani mais ce n'est que éphémère yake kaka yake na mazulu déjà ba sonika même singe pese yani poison na mazulu déjà ba sonika ka mishi ataba fungu ni muchini abu pia même singe pressé andi na ku rejoindre nchimu Congo nzambe ke filisiani quelque part na kwa continuer mission nzababonga donc ngeme sala taki mo mosife mutile betike longo kanga na Bukongo si réellement beto nange betike beto zaba secret ya lufwa ka betike dilaka ve mingi nzababonga parce que cette fois na bampange ke fanaka kiesi na baina me uswa malongi ya kukuba na baina me uswa malongi ya kukuba shingeme fois yake le kiese parce que ngeme kwa na de l'autre côté na kuenda samuna diaka yina ngeke na yao tsa tuto mission tata nzambi mepesa ngenza babonga mais jambo kaka mosi ne sois pas pressé si yake veto yange kusalaka jamais mvoansi na kati ya dibundu tunge diviser dibundu ke mameme mekwenda kwa to mameme mekwenda kwaku attention pila mosi kaba si tu avais participé na mambwina zaba ke banzila ngeke vwanya kukangama banzila ngeke vwanya kukangama nzambabonga non batata nzambabonga batata eske benike kuna non muna wabenve eske benike kuna voilà me wandinga mos eske batata ke kuna eske batata ke kuna amufungu fwene nje bawo nateshi mufungu fwene bawo nateshi mufungu fwene bawo nateshi fwene bawo nateshi mufungu fwene nje bawo nateshi ça fait partie ya malongi yayi
mafungu pemange kuvana ve pressé un jour ngeke nato sinkamu ya mameme nzambwa bonga ini signification ya nzimbu ya amufungu njo vuene mbahu nateshi vuene mbahu na parce que singe vuene ve ngeke kuchila bapangi manenga ngeke bandu kupieshe bapangi parce que iswa ngeke kaka kuna mena kinguza bake vuaminaka ve il y a eu kaka jusqu'aujourd'hui accéder parce que lors il y a au pastorat là-bas ils ont sacrifié des âmes du bundu bame mekasana bame tenguna menga bame dia bame kota bitemo ba quartier bame kota na bitemo ya famille et bame kuiza suye na kele bon ce temple donc l'air ngeke kota kana di bundu nyonso menga na menga et pas nyonso ina moyen bazo accès na kokota na ntidampan asiki il faut ba vutuka na kuiza kufuta kikodi ya bao nzambi wa bonga voilà pourquoi moi nanguza ke tiaka ve mbisi ya menga ina ba metangu na mbisi ya menga to mbisi ya muntu nguza ke kotaka na mambo ya busa ina ve nzambwa bonga mais question ina baka na kuposer muno mais tata mais ça mna yeki nguza ke tiaka muntu samia ni talaka kaka nzambwa bonga vous trouvez pas ça que c'est éphémère ça mka yani talaka bazaba chini yani ke na bampandu c'est pas ça kinguza ina betika na kusalila yake le kinguza ya mazulu bafirisa luba moske na kulwengisa beto afrongo beto nata yao mais diambu mosi beno ba papa beno ba mama beno ba ntwenya beno mutkana kuwa malongi yae attention pila mosi keba il y a de lourds ravisseurs que kuiza kufuna beno tata mbumba kesadilaka na kinganga tata mbumba kesadilaka na magie tata mbumba kesadilaka na iki mulenda zonza ukima yani veut approcher de tata mbumba mange que ça si réellement que sadilaka na mambuina et quand tu t'approches na matwa la tata mbumba mange ça oh donc mutina yani voani vuna yani kaka pour que mutenga manzil alors tata mbumba kesadilaka yani na nzila mosa kitoko na kumya tata zambi. Donc, beno si mutu ke waka baina to beno mutu masete kaka kimpeve na mbongo to babe na tila nge 100,000 bieka muti yai parce que nge metala yandi na veste mos na bukare nge mase bieka yandi alors saba que ki salu yange ni lange kala kubebisa na kubi ya tata saba ngeke fwana diaka vena dignité ngeke fwana diaka vena dignité ba tu ke sose la diaka venge parce que nge mase salila ya na mbongo oh mbutambumba vraiment ngeke na mesu ngeke na makutu ngeke na ndinga muti ya ngeke na kopieka sinzambe maisons que kitimbo ke fait ya to ya napuni ya lunga est-ce que ngeke honorer nzambi ou bien ngeke baile nzambi mais ba kaka mase baile ke nzambi parce que je suis tout moi mon ba bien comme tout moi mon aussi faut me bien comme 5 tout moi pour que mon talent que moi je suis un touriste nzambwa bonga mais alors bantubu yango singa tout là-bas sur une fête accomplir même tata ya imeluchila nzambwa bonga c'est la matete voilà kai mo sakitoko sakana nzambwa bonga singe tout le monde bon papa et parfois papa ya ime luchila yani kakutele ni ketalale tata kasha ke pupulaka papa ya maison ah ouais ni muchimbia nzabonga mais attention nous avons des antennes partout na peine baka kona futaka mbongo na kusosa kubebisa kisalu yanga na tata fumumpu attention pila mosi keba na peine baka tindaka ba monda ngeke vena passeport ngeke vena livrer ngema se kwa bac livrer apang na kwa bac monda nani me frisa nge intel betuke bakula nge toujours nzamba bonga parce que depuis ba butaka ngeke vena livrer ma betuke bakusa kwa ngeke na kacha complot ina mais si ngeke vena kacha complot betu na nge nzila nzomo si betu na nge nzila ya betu na nge ya kwenda betu na nge ya kwenda betu na nge bubu yai mume manisa muno mais mume vanda kaka samu
na kulonga beno. Et attention, na kutambula aka na bayinike mwangisaka mabundu. Change ton identité. Même nous les pasteurs, nous avons l'habitude de ne pas comprendre na bamba da baba na libundu na kuzonza. Kaka mune ni mumu. Moi je suis un vétéran. Moke nwana bamvita, moke salamu tindia, moke salamu tindia. Mais bana libundi na ngeke na twadisaka. Mais un jour, baka fwana mayela. Les jours baka tubananga me papa, ya ngeke zonza c'est pas bon. Nzamba bonga. Na mani mama ngeke son témoin me manquenge respect. Mais ya ke respect. Moi ngeke na zola ke nge sungama. Moi ngeke na zola ke nge sungama. Pour que au moins batalange na valeur. Alors na quartier aussi, ngeke na quartier ngeke pasteur. Bangande ya quartier ki mayao. Ba VIP ya quartier ki mayao. Betme manga bwana veke ngeke noaka bungs. Mais ki mayao kwenda tama nzamba bonga. Parce que le fait que ngeke na kona bunguseke, le fait que ngeke kwenda telama na kiosque ya Kojelo ngeke ntumwa. Mais ngeme telama na mulonga ya Kojelo bien Congo bête. Oh, mais ngeke na bambefu fe. Ngeke na bambefu fe nzamba bonga. Un moi que quand tu l'as na Kojelo ou bien na Congo bête na kona compter que un bar 2. Yes 12 nzamba bonga. Ça ce n'est plus de tout moi, ils n'ont pas la mission. Ben katuka na mapunduina. Ils n'ont pas la mission parce que toi tu as une mission. Ta mission n'est pas là que quand tu l'as na ba kiosque na kona vingilaka le 1 le 2 le 3 le 4 quel est le cheval qui court vite? Alexis Badel, Nzamba Bonga. Nzamba Bonga. Ngentumwa, ngedok mamna sultan. Namukaou. Papa Alexandre Nzelako. Ah, mais raté du numéro mos. Aïe 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 aïe. Bambe frère na vingla ya ndenge metameluto. Wa, nakacha hizo parce que me raté 3 millions. Nzamba Bonga. Nzamba Bonga. Attention pila mosi. C'est pas mon corps me dit mon corps me dit descends. Nadi payason faut se sonner milenzi l'union saint tout moi. Ngeme tukutaka. Kudu. Ngeme manisa, ngeme kwa nfana ngande ngemosi. Mengeke causer na nani ngemosi. Nzamba bonga. Tu vas causer avec qui? Alors à la maison là-bas, on t'attend. Mais dans ta vie, il y a un cassambo qui est malade. Il y a un manisa ya na bunsa. Ngebe siman ke ngeke na bambe fungeke traité. Nzamba bonga. Nyonso ina mutke na tsaka beto mvoanzi. Change son identité. Nzamba bonga. Ne sois pas pressé. Parce que si ngevo na pressé, bambe fangana, mabake tal passe. Et ni bambe fo sike sonange. Oh kuna, ben kwenda dia avec kuna. Kuna papa ina même quand na bisadis déjà sunga ya malafu. Ufunaka ko babiba mutumezo na mundu. Quel babiba ini? Babiba ke zozaka lange kunwaka. Kaka ni babiba ke zoza lange kunwa. Kamena saluko kifanyane.
Tata, la vérité libère. Si tu vois papa yangeke nanzila kutengama fukumisi ya nzonzi papa me ya mugena kutala KSV soba nzamba bonga parce que na kacha di bundu chaque mot que na mission yani toi ta mission par exemple peut-être na corriger papa menge yake tia kape ina kona vwanda kana banganda yonga kodo eza papa ina papa betia pourtant papa ngena zonza bien papa ya beto attention pour la mosi keba parce que beto zona ke kingonza ya beto ya vwana na ordre na tango kingonza ke vwana na ordre chaque mot que zaba ko respecter ki timbu ya pangi ngeke zaba ke ya ke ancien ngeke zaba ke ya ndia ke nouveau même si ben ke grade mo si fonge ziti sa yandi kabwako et fonge zaba que yandia aussi que le coup kolonto ina ke basi sa fonge wayao vwanda ve mutindo mutu ke diaka chiveluka na bunu pasteur manisku zos déjà ngame bakaka 3 mots attention pela mosi keba kuvanda préserver vwanda na bumpombo vwanda na kindengi na nsai na kubwaba na kingonza et kingonzo aussi que loatange ne tente pas à prendre le contrôle de kingonza laisse-toi guider par le kingonza. Si tu te laisses guider par le Kingonza, mon frère, que zonz ngeke franc-maçon, que zonz ngeke mutindu mais ngeke zab que ngeke na kusali la nampebia tata zab. Alors, vetume manisa kwandi. Vetume manisa kwandi déjà. Ki maina vetuke simba kaka, vetovana ve presse. Kanake kitimbo ngeve, yakele yangeve. Abu? Ya. Kanake yange, bamisa kumunange. Kanake yangeve kuvana kwani presse ve. Moke tubana bino kima tete betike landa beto zaba malongi. Si beto simba malongi ya atotoke dimine na kingonza. Parce que vous allez voir un vungi, gezo na 2 plus 2 gezo 28. Zaba bonga. 4 plus 4 ou 58. Mais oui, il y a beaucoup de ngonza qui sont comme ça. Il y a beaucoup de ngonza. Il y a beaucoup de pasteurs ngonza, maman. Mais ben condamné kwa mun fa ben wanzimbi ya maison malungi matulonga ngama fomisanga babwangala kaka ni babwangala yani ke sosila yani lu fwa mais bona sita ko faleria yake passe parce que madi yake ko nzama bonga yake passe nzama bonga ntele bonde mbolo kwa yenkaskulu tukondi limambu Zola,